Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu c'uno munsi w'igenekerezo rya kabiri ukwezi ni kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Amakuru menshi ariko acishikana ko kumbuga ngurukanabumenyi cyane ari ku mirongo y'urugamba biravugwa neza yuko FARDC na Wazalendo boba batanguje ibitero bikomakomeye ku muhari wa FDLR wahamijwe kwagirizwa icaha ca genocide mu gihugu c'u Rwanda. Muri kino kiganiro mfise umuhinga adasanzwe aza kudusobanurira ibijanye n'igihe FARDC canke leta ya Kongo yohitamwo kugwanya uno mutwe w'iterabwoba FDLR canke kutoba ari ukwisenyayo ubwayo. Ariko turaza kubana makino kiganiro turabire hamwe nike kintu cyo kiriko kiratuma leta ya Kongo igomba kurandura uno mutwe w'iterabwoba canke uwo mutwe w'abaroberi ba FDLR bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Kaze ni karibu rero mumenye buri kimwe c'ivyaranze iyi minsi ku ruhande rwa FDLR ndetse na FARDC iboneka neza yuko bariko barabarondera. Munibuke ko nababwiye yuko hariho igisirikare categuwe neza kije kurondera umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ivyo bikaba vyavuzwe inyuma yuko tumenye neza yuko leta ya Kongo itangaje yuko umutwe w'inyeshamba za FDLR usanzwe ubarizwa mu bice M23 yigaruriye. M23 murabizi ko ari igihugu cy'u Rwanda. Dushaka kumenya eske bano basikare ba FARDC baraza kwinjira mu bice byamaze mu bice byafashwe n'izi nyeshamba bikunde ngo bagiye guhiga FDLR canke bimeze gute? Ikaze ni karibu rero wowe mwakino kiganiro munafasha twakira umutumire wacu kugira ngo ashobore kutubwira dusangurire byinshi kubijanye n'iyo nkuru. Ndagusoje shuti mukunzi wakoze subscribe mu Gisara TV, nkwifurije kugira ibihe byiza. Ndagarutse nanone nkuko nari nabigusezeranyije mu gitondo cya kare yuko mu masaha atarenze 4 ndi bube nkugezeho 4 cyangwa se 5 nari nabikubwiye yuko ndi bube ngarutse mu nkuru ziri kuvugwa muri aka kanya. Hanyuma rero ngiye icyo ngusabye gusa reba aho hasi ukore ikikwiye, hanyuma ubundi twihutiye twigendere mu nkuru zitandukanye. Mumenye ko mugomba no kunyaruka mugasura muhungu kuri B-Info News mukagenda mukareba ibyo akora, mukareba niba bifatika mukiyandikishayo, kandi ndakeka ko bifatika rwose. Twagiye tubana mu bihe bitandukanye mu busesenguzi burebana na geopolitike y'akarere duherereyemo. Hanyuma rero ngiye niba wamaze gukanda kuri like reka twinjire, ariko najya nkubwire ngo FDLR zarikora, FDLR Kongo mbese nagati k'inkubirane. Ndishimira umuvandimwe wo muri Canada yamaye ikiganiro nimugura kandi atariko tubundi biriya bintu tikuki FDLR tikuki Kongo yizitseho kiriya kintu kigisasu ikemera ngo izasenye FDLR zayikurahe? Tirwoze tiwagira ngo bari abantu ntabwo bafite mu bwonko atekereza. Hanyuma nka conclusion aravuga ati nje kubona iyi FDLR ari inkota ya mugi yombi, cyangwa se ari iki kuvuga ngo ari cyaki zarumira habiri, kubera yuko ku ruhande rwa Kongo iza rwose ubona yuko ari ikintu kigoye. Ariko aragaruka nka conclusion nyine yaravuze ati ndetse uko Kongo amahirwe nayiha yuko itatekereje neza ibi bintu, nyamara aba bantu bashobora kuba batari gusa, bashobora kuba hari ikintu bishingikirije. Kuko twe niba turi abantu basanzwe tubona yuko tubona ko iyi FDLR batazayibona ibahe. Abagiye dufasha bagiye bafite mu myaka 10 muri inkotanyi zikimara kuboha igihugu. Urumva nakuvuga ngo abagiye
bafite imyaka 10 mu minsi mike ntibinjiye aho ngaho bagafata bagahinduka abakongomani bakajya mu gisirikare bakajya mu nzego zose hose. None se yamayorogiye ati niba ndi muri Canada nkaba mubyaye umwana mu myaka ako kanya kivuka akaba abonye nationalite ya Canada, none abakongoma uwo muntu yavutse abarinde si umukanadiye. None se abo bana bavutse muri iyo myaka 30 si abakongomani? Abo b'imyaka 10 nari mvuze se nawe aravuga ati njyewe reba imyaka mpamaze, nanjye ndi kuburaho umwaka umweya, umwaka utaha ubundi uratangira nabaye umunyakanada byarangiye, mu byangombwa byose byarangiye. Icyo ari cyo cyose umunyakanada yemererwa n'igihugu cye cyose tukakirenganiraho buryo. None se taba abakongomani, tabo bagiye bafite imyaka ingahe bose, tabo ntibabaye abakongomani, tise Kongo izabirwanya iti. Rero iki kintu ntabwo twavuga gutyo gusa yuko Kongo yemeye ibintu idafite ukuntu yabibaze, kandi ntabwo yabibaze yonyine, yabibaranye n'abandi bantu bafatanyije baba bo mu karere cyangwa abo hakurya y'akarere. Ariko ntumbwire ngo ubwo ngo hajemo ngabo hanze cyangwa abazungu ngo iki, ngo ubwo barayishutse, kubera ko nabo si abana bashuki, kubera ko nawe utekereza ko bayishutse. Wowe hari uwakugiriye inama ngo akumvishe ko Kongo bayishutse? Suko we mu busesenguzi bwawe wabibonye. None se Kongo yo yari bubuzwe cyangwa se Tshisekedi n'abandi bayoborana hari buburemo n'umubona ibyo bintu? Kuvuga ngo Tshisekedi hari afite ibanga aryamyeho. So yaje kuvuga ati kandi nanjye iki kintu nicyo sanzwe ngaruka hano mu gisati, avuga ati dede iyi FDLR iramuhinduka. So ubwo reka njyewe twigire ku nkuru, ntabwo ariyo yarinzanye, ubuhamya mbahaye ntabwo aribwo bwari bunzanye. Ngejeje kukubwira kuntu bibaye nta banga ribirimo, Tshisekedi aryamyeho, ni ukuvuga ngo urugamba rurabarangiranye kandi dede igihugu araba gifashe biraba birangiye. Ariko bikubiye kangahe? Bikubiye gake. Hanyuma rero reka tujyane n'uyu muvandimwe narababwiye n'umuyobozi afite imitwe igera muri 3 ya Wazalendo akuriye, hanyuma kandi akaba coordinating Wazalendo n'ingabo za FARDC n'iz'abarundi. Ni ukuvuga ngo n'umugabo afite amakuru ahambaye, kabone n'ubwo umubona mu busesenguzi ugasanga hari ubusesenguzi nawe ari kuguhereza, ariko ntibibuje yuko afite izo nshingano ziremereye. Rero reka tumwumve, ndi hano, hanyuma reka atuganirize we icyo navuze ngo igisirikare cya Kongo cyangwa Wazalendo batangiye kurasana na FARDC bishingiye he n'ahangaha ruzingiye. Buriya rero bijyana mu kwibesha, inkotanyi zigambaga ururimi rumwe n'abahutu. Imyaka 30 zamaze zitabonye FDLR ngo zimareho. FARDC abagambaga ingara niyo baraza gushaka FDLR. Ese FDLR irahagana? FDLR ni kwe Wazalendo niyo bari kugamba, kubera ko inkotanyi zagize ikibazo gikomeye cyane, kubera ko Wazalendo twazunze inkotanyi cyane, no kubona zitarateye umutaru ni ukubera twebwe Wazalendo. Rero impamvu ndi kugamba guca kugeza kuno munsi imyaka 30, reka ngwere ku rugero mu mategeko yize ko n'umuntu utorotse akamara imyaka 30 yarabuze ikese bahita bayubika. Rero imyaka 30 ubyara umwana ku butaka bwa Kongo, nubwo waba uri umunyarwanda
uzamuvangura gute n'abanyarwanda, uzamuvangura gute n'abakongomani? Aha ngaha bakubise igihweri. Donc nibashireho bagambe bati wazarende turayishima, niyo nzira. Naho biriya byo nta kibazo kirimo rwose. FDL bazayivanayo, igira eta major aha, igira ikigo cya gisirikare ngo nibo barayisaka. Mbanze ngo ubaze ibyo bibazo, igira ikigo cya gisirikare, gukino ikigo cya gisirikare cya FDL ngo bagiye gutera ikigo cya FDL bagisenye, cyangwa baje kwica abakongomani. Noneho rero abagamba Burundi bose b'igihutu rw'ibihutu keretse ntibaturuka ku murongo w'inkotanyi zabigenjeje, kandi babiturutse ku murongo w'inkotanyi zabigenjeje. Ibyo ngibyo baba bibeshe cyane, kwabakubita umusubirizo rwose ngo bigishwe n'abafaransa, bigishwe n'ikireka da, niyo ntabwo wabidukangisha twebwe. Rero n'ubwamba ngo uyu Rubowa Kashama ni umugande avukiye mu Buganda ahantu bita mu Bakonjo, ariko noneho ko Abakonjo bari ku mupaka rwa Uganda n'u Rwanda na Congo na Purito. Noneho rero wowe yize muri Congo yinjira igisirikare aho ngaho, ariko ntuza yiwe, amakuru yiwe, identite yiwe, umwimerere wiwe ni wo mu Uganda. Rero iyi pira ifitanyemo na DP. Nimurebe kuriya aho muzumva iminsi mikeya yabaye ngaciweje naciwe wamugambanye. Uyu nguyu rero twe ukuntu turi kumufata, twebwe nk'abazari tumufata ko ari umugambanyi ushaka kugambanira Kongo mu buryo agomba kwitwaza gushyira mu bikorwa iby'inkotanyi zakoze cyangwa ibyo zakoze akabijana imbere. FDL nda black igira ngo iyi ni FDL imuri kugahaba ngo murasuriya cyangwa murasigeretse bagenda gukora amasasi ganditseho barafata mu FDL. Reba urugero, mu myaka 30 abakongomani bashakanye n'abanyarwanda b'impunzi n'impunzi zishakana n'abakongomani, aho bose uzabavura gute? Imbwa ndi kugamba ni nguko wafata isupu y'indama ukayivanga n'isupu y'ihene, warangiza mwereka isupu y'indama, isupu y'indama yishyire ku ruhande n'isupu y'ihene yishyire ku ruhande. Ibyo ni ibintu initiri, kandi muraza kumva ngusa wenda byabafite muri diplomasi mu rwego rwo hejuru kugira ngo bagaragaze ko ubwirinzi bw'inkotanyi bavanye muri Kongo, bati operasiyo yatangiye ariko ndakindi zafata. Myaka 30 baturasa ubutabarira baturuka ruhande, abangaba bitwa abakongomani baraza kwica abandi bakongomani. FARDC yataye akarere imaze kugata, twe tugasigaramo turakarinda. Bademyaga bari badakazi kubuza ubwo se badembaga. Ico ndi kugamba njewe ndi kureba hano harimo imitwe ya diplomasi, kwa kundi muri diplomasi umwagenda besho ndi n'undi akabesho undi, ariko ndi kubona njewe ari uko bimeze. Njewe no ndambunge ngibindi ndambunge na gato ko n'igikorwa kitazashoboka, ndabikubwiye kandi nongere mbisubirimo mbigambe ndabwo bino bintu bizashoboka. Ndabwo bizashoboka jamais. Icyo nakubwira mwami Gisaka, nagwarwa rugero, niba ushobora gufata isupu y'indama cyangwa isupu y'ihene ukayivanga n'iyinga, baba bati no twereka isupu y'inga n'ihene, wabishobora. Niba hari umuntu uzakora ibyo bitangaza, kiretse Yesu agarutse niwe wabikora, niwe wahinduye amazi divayi. None barabashaka gukora mu bya Yesu wahinduye amazi divayi. Jewe rero n'abakunzi bawe cyo nakubwira ndagambye ibi ngibyo mu byibagirwe, ntibatera imitima ihagase. Naho ngaho nje ndangirije, ni hazagira umuntu ushobora kuva mu isupu y'indama n'ihene cyangwa inga n'ihene, ubwo nayo FDL bazayikura.
yes, nguwo Karasanyi ka Myasiro ni uko nguko ibintu abibona, ariko rwose nanjye iki kintu bita ngo iyi FDLR iraza kugaruka ku mutwe wa Dede yayikoresheje arya Kongo nayo igiye kuyikoresha irya Dede. Ni uko nguko, ntabwo ibingibi Moniziko bavuga ngo igiye kugira ngo Uvira, sinababwiye ntaho izajya, ayo mwari bwabone yagiye. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko Kongo igiye kurangiza uyu muhango, ni Dede uri bukurikiyeho sasa, noneho zize zimwakane koko neza FDLR imuhebebere ku bitugu, imuhebebere ku mutwe, hanyuma rero ngereka nze kugaruka mu kanya.